KCTV Lon Rashapi daga Frank Motors kajaka dekali ga bathamai jong Tata Motors halat ko ni Shillong ringkat bakanet foodish ordal mapi nginwan ramani hakir dobyeng jongpi Ka People's Democratic Front ka way ni kisang-sang partai ka baya senrop lang hapo ka sarkar Meghalaya Democratic Alliance kala persya ban supentian jubor ya ka Hindi haki skul ki badan hapo kani ka jinla Meghalaya haga jingya keren bat kila partai khubor haga arpauterik ubnaya yong arajar arpuar u presiden ka PDF uba bantedor lingdo ubalongru menteri ka sarkar jinla ulaong Paka parti kam sengoya hap satya ya kejing keren jong menteri katanat ki kampo yang kari u Amit Shah ban penlong compulsory ya ke subjek Hindi haki skul jong ki pratali ki jilna ka than chatai lam mi hado kelas 10 uli atho baki nongelam jong ke parti shen kin se ya kendo ya menteri rangba jong ke jilna u Konrad Konggal Sangma khnang ban panjing pensyai halor kani ni iya katuka statement ke ba wide Honorable Union Minister juga Sarkar India mo ba ya ka tinendingin pelong compulsory no ini ki no instant state kata bungi I tambah adu mentah tanah kalian government ng pag-yasno ban ngin yo Honorable Jingthok ka belong official then rai na kalian ka jongi di semua bungi don lang government na kalian ka party ilay long jalang bagi la isim ya karai ba ya kani dan nundur minum lah ban pediak nama lada kerja nak kekhtin mur kerja den reru den re kita buat ki bakwa ban keren Hindi ta kita ta gede kekhtin dah election nasional rumah lada nang kekhtin de bang bah tambahan ringi ngi kwa sya bai kene kekhtin ke jongi bakal di ban im kede ban long beruspa di nata kadau bang persya de ke bang kwa ngi kolong bakal government of India bahkan itu no ya kekhtin jongi ban perlu constitution ichidul nang bangin yo ban penon kam nomor kekhtin jongi de beruspa ta hakata ka jingi song jongi ka jelang bang ilong ka jelang jong si jong ka parti jongi ka PDF bang lai rai pat ngom bang ya ban persya ba ya ni mla ban priang ya ni ka ban penbor mo mla ban penbor ni no pi ban penbor ba pin ong ba ya ban keren na kekhtin to bang lan dikata ka de ka jing song ka lin jongi parti ban gini persya ba adu mentang pat yo pat official komunikasi dan kata kajing ya communication bagian ai syangi ba nilayo official nak liang government ke jumpa la ni haban tho la ni haban keren Hindi kamu kita kini ke apa ini isi itang ling bagi newspaper ling ba social media kini kada isi bentar kada ke bang nilai keren dengan orang ipi ngin sahab li kendu yu minister officially nak liang parti bani keren alor kene ten ri mentau minister undat ten lawan mau ngide kendu bani keren alor kene kendang bakan kam sya ingin yo bani keren lang ngidon lang apo jong government mo ipi ngidon kam bani sya ngidon kam bani keren lang kendang nak bentar ke jimen toy jongki nong syong nong apo ka state ni ke jong mri tang mo menang keren di la ke pinang bon jat ligi ktir ligi di ke jingker ku ke di jimen toy balik chino apile cha asam pinang ban keren asamis te pensuk ipi pile cepo Manipur pinang ban keren Manipur pensuk ipi pile cepo Delhi pinang ban keren Hindi ba pensuk ipi kanu ketian da pinang di kejing ku di jimen tang ba ong ipi ban penbor ya no ban ong ba pya ban keren ya ni ketian kata ta bom long kai ngidon kene ketian ka ba ngilai keren nadu ba dan sedang ni ketian nadu ki long shwa man shwa bangi yo e kene kejak ben riu it jong ngilai keren dan ketian ku nongin ngin kelet no e kene ngin pelong ke compulsory ya ko ipat ka ketian apa mentah compulsory language ke jong itu ketika bang haban kan ketika kasih Henry galak ban sulong ka additional subject lende galak bende ka alternative subject jongki bobon balang ki kwa ban sim ya ka tindi te katam kam mendai ban kata te ka jong aki Henry bo pinlong compulsory kata ta out of question ka bamla ki mang priang